Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Football Association kan sedang no ekalumpung ya lekai ki khana shanrang balatip kum Meghalaya Youth League nak benta ka under 14 but under 16 nadu ka arphau tarik unaitung arja arpasau kani ka long ka sien ka baningkong bakani ka senjuk kala shim ka sien jam ban penong kani ka lumpung haki south li ki zone kata ka east Khasi Hills zone, west Khasi Hills zone, Jaintia zone but Garo zone. Hakani ka lumpung ki don hadu arphau tali ki kenhun ki bala mikmat na ka District Sports Association hak bakila phya ya ki haki south li ki zone ki artali ki kenhun ki banwan haki kerdan bahakli kin yorung shaka quarter final kaban sa penlong hakani ganong ba shilong hadin baladap ban penbet ya ki kenhun ya lekai jong ki senjuk nakaliang ka senjuk kala lumlang ki nong mikmat jong baro ki kenhun ya lekai haka arpu artarik jelio arja arpasau ha conference hall jong ka Shillong Sports Association haka babaro ki dukhat na ki senjuk ki lapan pau ka jing sngo hun mensim halor kani ka jing thmu jong ka MFA nak benta ban sandur kala we jong ki khana ya lekai football ki badan haki district ba pher jong ka jela Khublisibun fi barakaki presiden dalam ni haji syaka jengra haji syaka ngila da be petip lupa ki association bola ka jing khat jong ki mata basi ade ka jing kenduk lang bung ban ko ngolong ba MFA ni ba penyajan lang bat ki affiliated association lang bat ni khat lang ki president ki secretary ki association ba kram bakin dusu tu syai ba ha no ko kom bakin penya ni kan ka youth league ba ngira yo ban batai benya ba ki kalong ba lada ki pelong ki jingla kai hala ki jaka la jong ke ka kamram ki bi ki ban le ke ba ki ban pembiang mo ki bat ke pe ba MFA kan na ban yarak ba kan le kan mata ki te ngila ya kren pa kita profit bat kawai ka affiliated district association ka ban declare ka home ground ba kadi hakan no ka jaka bi declare ka home ground ngila uru ki district sports association ba kin persangkat pakila bakin jet ya ka madan ka bahatam hako ka association ki naman ba pitip kita da ka madan ka bah kalau le ka sa nu khna ba idon ka madan ka bah khna u on la ka sap kasne ka madan de finjir tu no ki khna ki bukile ka hindai umashu anu sa sibu kum ka riwar mi ni ketika jurisdiction ka bah ka sedang na du na ni na ko rum na ko cha du sum sim Ndai kamut ya ba kin jet ta po musla nomor ba kadai kada ka hamlong central bada kishamba ka we ka madan ka bah la palang ne ka bah ko hapo maulun na ka bah no kila ban declare gitu ka home ground nomor balai ka tu kadang hap hapo ka jurisdiction da kariwar ni ikum ka sora ka ju kala ban declare home lo dah mau jorong na hapo sora proper na hanu ya biang ka mosun ram ka ju kala is border kala ban declare akan no ka madan ba ka sham hi ba kadai ka bahatam ban la kerpat ibu ki association ba kin so ba ki ne kat bala ban system ba kin le ban identify kin jit ng madan ka ba ki yo ba ile kai ya ka ju ka por ha ba mata siru ngila yo banginya ai ya kita ki rules ki regulations ya ki teams ki bagila frame ki rules and regulations but baro kha ngila ya penilot ki la ya baro kha kila ya hunlut ngila ya le ka grouping adong sedong te ka basa menta kalau sedang mengin launch ni ka Meghalaya Youth League ba pengin sedang ku mengila bu aka artu jung Julai kapan mata sipang ka grouping kumda ka grouping te kalong kumtahi ku mengila ya benta ka is Khasi Hills zone ka don laki jong ki teams kum ka sora ka Shillong ka boy ka ngila ba ya kentup lang no ni ka west Khasi Hills ka don ka nong stoin ka don pendeng myong ka don ka motion road nang ta ka tersat eastern border ka don sa west sa Jaintia zone ka don ka east Jaintia ka don ka west Jaintia Hills ka don ka Saipung ka don ka Laskay ta sa Garo Hills ka don tu Sautuli ka Tura William Nagar Pakmara ka don Bersama te yakini ki grouping pada ngile no ka tos pada kang cumunta sibuk la ka quarter final kinwan hang ni sibuk ke group A kan ya kedua group B group C ba group D kum ta mono benda ya ta group A group B group C group D tinggal te kum ka Khasi Hills ka group C ka Garo Hills ka group A kum ta kanang ba ya kan ka grouping ya ke A B C D ni claim pem dale apa so ni le hak ma ke association ni kila yo kinje ni kala di kana makan dulong ka ba fair and square ta ko le ka ya ka lots ya draw ke group C ni nak kata ngila patai pai ki sports association mata nomor begani ka ton mong ingin pelotang kasing sajat ki team ki yo ban kre sita yo biang nama kalau tang si sajat lada ki ha penyele saka uwel le te hadu ate yo biang kre nama ki le tam tang si sajat te le idon ni jingjat bo mulo malar ka yo ban chong khat te kamadan kan yo singi tang license singi do kala so mde bo penyele man ka singke yo penyele nama ba sisen ba kila declare to ka ground kan ka home ground ki pikir kila sutu bakin sumar bakim ay le pathar kan ki khna ki le kai to ka bakin sumar itu madan khna bakin penlong ki tournament ki games ki baki aban host ki home games ki jadi kin yo be ha ju to
berapa kizun baru khoi kizon kilo aktif baru khoi kilo baru khoi kitin kinyo le abe mau makan song thak ko ke tim mentah kan next week em tada hawe ka group shu mentah la dang sora wile yo shlong ko boy buat unile yo study boy down wile sebagai travel mentah Tak kau besibul, nak lihat juga district sport association tadi association juga dalam program MFA. Jadi penolong juga melihat association yang ada yudi kemang kejirap dan dari kena jadi gudang sah. Wede Kamadan Wajisha ingin nyekren kubun syaki sport association pada tentang perkamo ba kemudian kejuk mentamo maka di pendidikan standar tu di mana di juk minta nrai orang ini kasar lah syanghi balak menilai dan tingmatan ai ni kemen scam ba lese ba kajing penong juga dia portion itu giling lese kasar pai kwan kan nirap di rok kerja kamu ba dan kamu tingmatan ba aku mau kejuk minta don kene kali kalai no kau uwe kalat man ini saya suka ber no gidon kalan gitna jong gambar aga lihat kita mantan ni kai dengan mana no Indonesia pun berat. Naru su berapa kita kita lagi belum tay berkong loga jadi kerap saya nak nak dong time sendiri badan kunjuru kena bangun yom di kipria juga setiap marah ini selain badet dunawa dia sendiri kami di lembah juga begini yuli kan ketif saya saat kan aku arti jindon ini macam borok kalau kami mana sokar kita begini macam ini sebelum hamba ila berketif ini saat kaji macam don macam rupiah saya berketif saat Jika aku beli kelak saya kami lihat evolution ketika lembaga senjam jangka dalam ni hikmat kemen skam bangir yang jadi district sport association lagi association di badan apakah syatri juga melihat evolution menginam budil ina mentah kaji mentoi jadi kena di badan kasab kapam yo penilai kai kusimenta lembaga ni yudik bade jim kre nulu bangi ayo ni tikmo bade bansa don ni kalik te ila pasang hi kat balai yang ban select players lagi area gini baham population ban yang kre kata nung tip dari hatam ni kre na kre tenang liang junior kemudian Western Boys Sport Association pembelong mentah kumba kecuali sedang ya kena ke Youth League kenong aku trip tahun Julai bulan dan nak liang junior lah ile ikat balak pengkret kena kenong mungkin hikmat nak lihat dulu nama cycling sport association bila seleki dia bila swimming ada di yok itu dia bila di praktis asal setiap program setiap nah bila sangkan balap IB training bah no kalau bila dan IB dan mudah ini kan tulang yang ini lo buat besar di sponsor dia bilang dia jadi nak di bagian lo buat ini kan tahu di sini itu lagi kita Alibasi